Yıl tuğulgan, 3-1 tuğan, үйдүн кичүүсү жалгыз бала буга чейин соттолгон эмес. İşlerin çatak, жигит, işlerin çatak. Экстремисттик уюмдардын видеолорун WhatsApp'tan, Facebook, Telegram'dan бөлүшкөнсүң. Ошо менен биргеликте 20 адай баланын башын айландырып, ушул айдын соңунда кылмыштуулукка үндөгөнсүң. Максатың эмне? İnşallah maksatım Allah yolunda şehit ketүү. Geliyorum adam öldürüyor, mağluya büyüle desin. İslam tınçlıktın dili, öyle şey Ahmet. Tınçlıktın dili. İslam Jorgula Park'ın Oğuzkan öldürgen ruhsat vermekte adam emez. Müslüman hiç kaçan terörist emez, terörist hiç kaçan Müslüman buldu. Пайғамбарымыздың аты Мұхаммад алейхиссалам, пайғамбарымыздың жердегі аты Мұхаммад, göktегі аты Ахмад деп келсеңдер. Не? Сен қой терісін жамылған қарышқырсың. Сен кімсің? Муфтияттансың же, қазияттансың сен? Сені қатты күтпедік бала. Allah'ın akmak oldu. Allah'ın akmak oldu. Allah'ım beni geçirmesin. Beni geçirmesin. Atam beni süreçtirmesi için. Atam beni geçirmesi için. Atam beni vermesi için. Atam. Atam buraya. Heylama. Beni Allah oğlum. Жақсы емес, Papa, қолдарыңыздан қармай, папа, мені кешіріңіз. Папа, мен ақымақ болып отырмын.